ngoba izinto ezifuneka ziphume kuni izinto ezakhayo athi umbhale ngenye imini zonke izinto enizenzayo zenzeni ukuthi badlale kaThixo lakheke bona nabantu kaThixo. Ngiyamthanda uMoses Mongameli, ngiyamthanda uMoses akunika umkhosi kaThixo makahambe nawo awukhupha endlini yabukhoboka awuselizweni ebala amasinobusi akathi mfundisi nini nikhuthe ebugqibeni usepha kunamhlanje nansi ihambele kaThixo ihuteni wahamba uMoses xa esendleleni adina amadoda lamba athi bekungcono ba besinophindela elizweni lakowethu ngoba laphaya akhona abangcwaba banakuthi umkhosi omhle banqunqa uMoses afika bebhala ku-26 wafika ihlathe kuThixo ngamandla onke ebhekeni konke wena uncede ngenyaniso wathi akufumane engoma wabhekisa kwimbangi amgibala sokholo wethu wathi naba abantu bakho uyazi uThixo wamyalela ukuba Moses ulathekwana ukuze kuphuma amanzi ngoba anikholwa ngizodibana nazo izilingo ene wena uMoses makolatheliweni akathini uMoses amanzi aphume exaka into yokuqala efike emthonjeni athi bishop ngamla nje ngafika amanzi engatasting abuyumva athi igama lendawo athi kusemara ngoba amanzi lapha ayaxaka namazi ngothanda Mongameli amane wathetha umbhala athi kuba uthaba liphulaphula ilifika uvusto wakho wayibeka indlebe yakho imithetho nemiselo anibeka nasinye isifo andisibekileyo phezu kwamayiphuta ngoba ndinguyehova igqirha lakho wacabana ngaphezulu akufika ngaphezulu wafika kukhupha ithambo elishumi nambini yathi igama lendawo kodwa kuse-Elim ke Mhlakaza kulapho kupholisa khona amanxeba Elim kulapho indima zendlela eziphethe khona Elim kulapho zonke inhlungu athi umvuko sekhaya zikandeka umbisana inhlungu nokufa sayibona ikhaya engaphakathi xa isebhakani tsefona wambuza yazi uThixo wathi masitani phothela wathi intanga wathi phothela emanzini asika amanzi ayilulamente ngaMoses abantu Moses nankosi wakhe komile lwandle avumi ngaminto emaseleni Miriam ngathi yashi namtholi walo ulizumbelanga wangathuthi unelani ukuyehova ngoba elungile ebincebeka ngaphakathi wangena umkhosi kaFaro wathi wangena uyova uThixo abuyisa amanzi abizozilwela ukhona uThixo ozakunilwela akubuya amanzi waba ngaphesheya lomfo wathi lama yiphutha engiwabonileyo angisayuphinde ngabone kona phakathi wathi kena nakuThixo waka uyova uThixo anilwele wahamba uMoses avela imvama ukudwelanisa othi Moses wena awuzofika kwelizwe yakulo ngoba mhlawumbe ungasokola kanti awuzofika apho uyakhona uMoses wazola somlomo emva koba exelelwe akahlupheka endaweni yokuhlupheka wathi wena Nkosi abalikhaya kuthi isizulu sesizulwana siyazala intaba nomhlaba ngenza ngona phakathi wena phakathi wena uMthixo awuthanda umuntu etshabalalweni besithi kuntabana bathenga ke uVuthixo bahlazeke emandleni oyo ngamaphiko njengokhozi hambani bakhonzi hambani bakhonzi hambani bakhonzi
hambani bakhonzi, hambani bakhonzi elazolelenu athi umbhali nikenze imiphefumulo ethi ngayempangweni inkosi engibawa inkosi yabangenele ayisekele inkaphulaphula elizwi ngoku angona phakade bathi bengabakhoyo ke amen.